Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilana ia kesempatan malabie angka kasih maelo pak depu ngangi kareba madeceng peletu kaki tafsir berbahasa Bugis akorang mak bahasa Ogi yang ditulis oleh Andre Guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf. Iana itu rilana kesempatannya saya akan mencoba membacakan tafsir suratul Al-Ikhlas yargi makadeki kul huwallahu ahad yang berada dalam bukunya jilid 11 halaman 838 memuareki angka pada merengkalinga madeceng marelau adang paku reko angka rilana cara bacaku tas salah tepuna tas salah pahanna tas salah artina maraja dan pengaku taro nih upa terusaki bacai tafsirna suratul Ikhlas menurut Andre Guruta. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ikhlas As-Sewana puange nomor sidi Kul huwallahu ahad puadai Muhammad makadae ia naritu puang Allah Ta'ala puang sewai maduanna Allahus Samad puang apria paraluange risinina sewae mataluna lam yalid walam yulad de naimana enrenge deto nari emanakan maapana walam yakun lahu kufuwan ahad enrenge tang angkatoi na punai kuritu di sewa-sewa na ewa pada tafsirna menurut Andre Guruta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf ia naritu angka riaya narampe panguluta rima jepuna kapere mapak duae risuroi amar lokar Nabi tak Muhammad napuwadangim Nabi tak makada mupat terre ni asid dia kange enrenge mutan roi ni puakku muak bokori ni agamana nenemu narekko mu pegaui mapak kuairo Muhammad nasabaki akka sia-siamu mu maelo sogi papisau ini jama-jamamu ikeng pak depunga kuarang parang iyan namua narekko mu pegaui mapak kuairo nasaba ujanganmu taro ni masih dikeng buraiko Yarga mu pegawi gau ero nasaba maelo mo makbene makonrai makasing papisau ini jama-jamamu ikeng pasiala ko makonrai makasing siaga mu poji nakadana nabita Muhammad tania kak tahu kasiasi enrenge tania toka tahu jangan enrenge detoga gamakun rai ucinai ia surona kak puang Allah Ta'ala nasuro kak tampai ko menang pelaiwi asompah berhalaya mulokka sompai puang Allah Ta'ala
Agana suroni paimang mak beka dua lokari Nabi ta Muhammad napodangi makkadah pannesaka retakna puangmu ulawaga salakaga agana paturuni puang Allah Ta'ala iyai surah Al-Ikhlas nomor sidi risurui Nabi ta Muhammad papahangi menang roh apa duai rima jepuna puang nasumpai Nabi ta Muhammad silaingan puang nasumpai tahu apa duai nah sabak ia puang nasumpai Nabi ta Muhammad puang matung kereng risakna matung kereng risipakna kendrenge matung kereng rigau-gauna digaga naewa pada kendrenge detogaga kongsinna nomor 2 puang riamal lari risininna sewa-sewae nareko angka akatana yarega menesana nade gaga sikalice amularna puange lau riatanna mataluna dek naimana makkadayan riguruta digaga newa pada puange gangkakna digaga sitinajana napu baine nasabaki nade naimana kendrenge deto nairi emanakang engka riwayat narampe panguluta Ibnu Abbas rima jepuna ritu makkadai dek naimana puang Allah Ta'ala pada toha memana na Maryam kendrenge deto nari emanakang pada toha riem makna kena Isa kendrenge Adam maapana kendrenge tang angkatona punai puang Allah Ta'ala sewa-sewa mewai pada yarga naewai makongsi ripat ada iai surae napa ciwingi puang Allah Ta'ala boleh rekonsie kendrenge abilang pilangange iai surae apami anakna temaka ripakna naikia temaka tolamunna akatana napanasai sipak matandrena puange nia sipa malabina koritu napacingiwi puange boleh risipa alemange nia sipa aku rangange ayak mamulange napanasai asewanna nanapak dei abilang pilangenna kendrenge asusungenna ayak mak duai napanasai asukurna itu nanapak dei sipak aku rangenna nia sipak alamangenna ayak matalue napanasai rima jepuna puange makkada digaga pamulanna nania ditogaga pacap perena ayak maapana napanasai harajanna kendrenge tandrena onrona de napunai kongsi iyanaro tafsir Al-Quran berbahasa Bugis yang ditulis oleh Andre Guruta
Kiai Haji Abdul Muin Yusuf memuarai engkah mencaji lalang tapahan tafsirna suratul Ikhlas. Makanya rawala papasireng nerangan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.